Öcalan ji ber çî lêborên xwast? 15 Şubat beşa du. Li 15 Şubat'a sala 1999 girtina Abdullah Öcalan û peyî wê re ew tişt û bûyerên ku hatin jiyankirin rastiyan wan bûyeran ji aliyê Öcalan û PKK ve hatiye veşartin. Bi qasî wan dewlet jî vê pêvajoyê veşartî digire. Kes nizane piştperî de çi münaqeşê çêbûn, bi çi peyman hatin îmzakirin. Dem bi dem ew zanyariyên ku têne belavkirin û şahidên wê serdemê carna diaxivîn. Peywendiyên piştî girtina APO û peymanên çêbûyî dihêle ku ev pêvajo were famkirin. Bi rastî eger ev zanyariye jî neban pêş roja û biyaran axaftinên Öcalan yên dadgehê pirtûkên wê notên hevdîtinan dihêle ku peywendiyên Öcalan û dewletê were berçavkirin û zelalkirin. Roja 15 Şubatê Öcalan Nairobi paytexta Kenyaya piştî li balafirê swar dibe li gorî axaftinên hêzên taybetiyên Tirkiye di navbera 6 saniye de Öcalan hat bêtesîr kirin. Ji xwe Öcalan qet berxwedanekê fizîkî nedaye nîşandan. Piştî balafir bi hewa dikeve banda çavên wê dihên vekirin. Destên wê dihên vekirin. Berpirsê wê tîma dewleta Türk dibêje Abdullah Öcalan tu bi xêr hatî ji bo memleketê xwe û berdewam dike. Dibêje tu mihvanê me yî. Kî dibe bila bibe? Dev jî berdest ku siyasetmedarekî Kurd heya Kurdekî zirar jî gihandî bîle Kurdan. Di nava destê askerê Tirk da eksîr bidîtin û heman demê da li bin alaya Tirkan da wêneyên wî werin dîtin. Ji bo me bingeha xemgîniyekê mezin e. Lêbelê bersivên Öcalan yên wê demê li cem gelê Kurd û layengirên wî de bûne cihê dilsariya gotina wî ya dayika min jî Tirkiye. Ez ji bo dewletê amade me xizmetê bikim. Bûye cihê dilgiraniyekê mezin di wijdana hemû Kurdan de. Askerê Tirk dibêje tu bersiva wan pirsên me bidî ji bo me xizmeteke. Öcalan ez rastiyê dibêjim. Ez hez ji Tirkiye dikim. Ez hez ji gelê Tirka dikim. Ez hez ji gelê Kurda jî dikim. Eger hûn derfetê bidin min ez ê xizmeteke mezin ji bo we bikim. Ew roja Öcalan hatiye girtin û ew gotinên wê demê kirin hêjan jî li ser wan gotinên xwe ye ku bi hemû hêza xwe dibin xizmeta dewleta Tirkiye da ye. Li saniya destpêkê wexta Öcalan gotî ez ji bo xizmetê amade me. Li bin vê gotina wî da tesîra ew baskê dewletê ew ku Abdullah Öcalan di gel da peywendiyê da ye. Êdî ne bes dibe tenê di gel baskekê dewletê da di peywendiyan da ye. Niha ew bi hemû hêza xwe ve dibin xizmeta dewletê da ye. An ku peywendiyên wî bi hemî hêz û saziyên dewletê ve hene. Layengirên Abdullah Öcalan her sal li 15 Şubatê wêneyên Qazî Mihemed Şeyx Saîd Efendî û gelek serokên Kurdan bilind dikin. û li kêleka wan wêneyên Öcalan jî radikin. Ew dixwazin APO ji aliyê asta hemû rêberên Kurd bidin nîşandan. Di rastî da di navbera helwesta Abdullah Öcalan û serokên Kurdan yên dî ferqeke pir mezin heye. Wexta Şeyx Saîd Efendî hatiye sêdarekirin di zivire û dibêje waliyê Amedê em ê li roja mehşerê hesabê jî hev bixwazin. Nivîskarê İngiliz Lord Kinross di vê pirtûka xwe da ya li ser Atatürkê nivîsî dibêje Şeyx Saîd bi cüret û bê tirz diçe ser sêdaredanê. Serê xwe bi çi awayî natawînît. Li heman demê pêşewa Qazî Mihemed ji beramber dewleta Îranê helwesta di nav arşîva dewleta Rûsyayê da û hatê te ser ziman. Qazî Mihemed hemû pêvajoya xwe ya derdekirinê da bê tirs û bi cüret ser bilind di axivît û digot ez ne poşimanim û çi carekê serê xwe netewand. Hemî tewambariya dadgeha leşkerî red kir. Kurdan ji ber zulma Îranê çekî girtiye û tekoşîn meşandiye û ew îtayên dibêjin ku ev yariyê kulîstikekê dewletên biyaniye direwekê mezin e. Me bi biryar û îradeya gelê Kurd xebata xwe meşandiye. Her wiha Şeyx Mahmud Berzen jî wexta ku birîndar dikeve destê İngilîza li ser joreka nexweşxaneyekê Bexda ji tarafê îstixbarata İngilîza ve dema dûvçûn têtkirin Şeyx Mahmud yek gotin dibêje ez serhilderekî Kurdim min şerrê we kiriye û li dûv dadgeha şer mafê min yê kuştinê ye. Ez ne poşmanim ji wan hewildanên xwe. Dewleta İngilîzan sozên ku dayine Kurdan pêk neanîne. Serhildana min ji bo adaletxwastina Kurdistanê ye û li heman demê li berûka xwe da biryarên Wilson dertêxe û dibêje İngilîzan hûn li dû wan mebdean teamül li gel Kurdan nakin. Lê mixabin wexta dadgehkirina Abdullah Öcalan dest pê kirî li Sihûyiyekî Meha Gulanê gotina wî ya sereke ev bû. Heya niha min ji dewletê gotinekî nebaş nebîstiye. Xeberekî nebaşê min ra nekirine û taybetî jî dixwazim bibêjim ez îşkence nekirme. Li ser vê nêzîkbûna Tirkiye ez dixwazim ji bo komara demokratîk xizmet bikim û ji bo biratî û aşitiyê ez biryara xwe didim nîşandan. Ew rêza komara Tirkiye nîşanî min day wekî bersivekî beramberî wê ez jî di vê asê da biryara xwe rêza xwe û spasiya xwe didim diyar kirin. Rêzdarên bi rûmet hemû dayikên şehîdên askerên Tirk ez dixwazim gotarekê Kurd bo we bêjim. Ew xem û êşên we jiyan kirî ez jî di nava dilê xwe da dijîm û parve dikim. Bara xwe ya vê êşa hûn dijîn ez jî di dilgiranî hes dikim. Bi rastî ev êşên bingeha xwe ji vê birîniyê civakî digire dixwazim çareser bikim û ji bo xwîn bêt sekinandin û aşîtî bêhêt sazkirin tiştê ji destê min bêt heya dawiyê ez ê bikim. Ez dikarim li ser vê babetî soz bidim ew û diger rêz û silavên xwe. Ev helwesta Öcalan ya dadgehê tesîra xwe li ser gelek tişta kir. Rêzdarî û spasiya xwe ji bo dewletê
دولتی دا نشاندان در رایا ناف دولتی دا قناعتک آوا کرکو دولتا ترکیه عادله و دادگه کرن جی لسر پیوان عدالت چی بویو او کسین ترکو دشهر دا جیانا خوش دست دای لیبورین جیوان هاتنه خواستن لیله همبری وی قد بحث شهید و ایشین کردان نکرن و دبیت جهه گمانه که کو اف شر لبرانبر دولت هاتی کرن شرکی ند جهه خدا بو جبه هلوستا آپو اف انجام درده و وینه که گوسا درکتیه کو کسین خاکا وان هاتی داگر کرن لدرسمه لگلی زیلا به هزاران انسان هاتن قتل کرن و لسر زمان و چاند و مجی کردی او قدغین هیو ین جیایی هر وکو او نکردن و او کسین بناوی دولتا ترک هاتن بیو ولاته نداگر کرن سرهلدانا کردان وکی سرهلدانا که نمشروعیت نشاندان یعنی وی هلوسا آپو یا دادگه دولتا ترک پاقش درخصیه اف هلوسا عبدالله اوجلان ستارتک بو جبوی خیال دولتا ترک و میثاق ملی لسر کردان فرض بکه و جنها و پیداجی بوی پلان دولتا ترک آپو پارتیا خو همو کردان بخیته به خدمت آوی کاری دا جبر بیجی بی و نو هاتن قلقاندن وکی ترکیه بون قبول کرنا یکیتی آخا کومارا ترکیه افجی دهید وی واته و ستاتویا دولتا ترک جبو کو کردان فرض کری او جبو داگر کرنا کردستان به فرمی بهت قبول کرن ترکیه وکی دولتک ناو ملت خو ورگرتیو دولتک وهایا کو یک نژاد دهت فرض کرن او ولات ترکان بخویا او ولات کردانجی کردستانه اف مثلا ترکیه بونی بهجت آشتی گلک محسوم دهت نشاندان اگر ام وگرن بریا 20 سالا پیو چاره سری که لگل دولتی جی وکی ایخانک دهات بناف کرن لی مخابن ایلو ترکیه بون وکی پیوانه که آزادی و شهرستانی که دهت دیتن بنگه هیویجی او پیمانا لناوبر عبدالله اوجلان و دولت ترکیه بو کل سر و مجاری جبو کو همو کردان بخند ناف پرگالا ترکیه دا مطابقات که به وی شکل هاتی امضا کرن هر وستن اوجلان ین دادگه جی و یکی دده دیار کرن ایخاناتا اوجلان بخول برانبری همو کردان و به تیبتی جبو پارتیا خو جبو کو وشیره به چیروکین میتولوژیک به پیوین فلسفی خو وکی پرومته اوزدان نشاندان وکی افسانه کرد درویش عدول خو بده ناف کرن کلی اف تی و شرطنا و ایخانتی ناکه اوجلان لزندانا امرالی دا به نویسین 8 پرتوکان گلک تئوری و گوتن نو بکارتینه وکی کنفدرالیزم کومرا دموکراتیک مدرنا دموکراتیک نتاوا دموکراتیک دیستاما فکرین کردواری دا توجیهن وان پیوان نینه او میتولوژی داستان فلسفه و تئوری هلبست همو جبو و شرطنا راسیا نتاوا کردن دما لپازه شبات عبدالله اوجلان آنین ترکیه پاش به روژه که همو دازگهن راگهاندنا ترکیه لسر دوچون لیپرسین و اوجلان زانیاری بلاف کدگرن مانشتین همو روزنامه‌وانان دنویسین کو اوجلان گوتیه یونانستان چک داینمه ناوین سرکرده خویم پارتی همو اعتراف کرنه و اولف پالمه جی پکی که کشتیه به ویر رنگی گلک مانشت هاتن آویتن اب گوتنین آپوین دلی پرسینه دا برینه که کرد ناوا دلی گل کردا بکر ترکان فرق کر کو ایدی رضا کردان جبو اوجلان نامینه و چو دستلاداری اوجلان سر کردان نامینه جبر ویجی ترکان به جاره که اف شیوازی راگهاندن همو دا راوستاندن ایدی روزنامه‌وان ترکان دست با آخافتنین دجی آپو کرن و دو گوتن آپو دولت توانبار دکه گفان لدولت دکه و آپو دبیجه ام شهری بردوام بکنو به ویر رنگی مانشت هاتن بکارانین راستیا ویدا او بو کو تسمیت آپو تدا بو سردم کو کرد ج آپو دور بکوین لی ترکیه دخواست آپو وک مغدور و قهرمان که دچاو کردان دا بده ناس کرن دولت حساب خدا راست بو جبر کو او پیمان دگل آپو دا هاتن کرن بریکا آپو کی به دستلات ندکارین انجام جی بگیرن برواجی وی دولت دیسا آپو وک قهرمان کی وک بر خدان وانه کی نشاگل کردا جبو کو دستلات وی دیسان لسر کردان بردوام به جبر کو هندک ارکن آپو هنه و جبو دولت ترکیه جی بکت لدست بکا دادگه کرن عبدالله اوجلان کل سهویی که گلان دست بکر بو به جزای داروکنی لروجا 29 خزران بدایی بو هیا دادگه بردوام بو لاین دجی پکی کی جوک تماشاوان و به دنگی او پیواجو دشوپان جبلی کو حلوستا ویالا دادگه نلگوره راستیا مجیا کرد و حلوستا سروکن کردانین بری بو ایدی دنگین مخالف دردکتنو دست بر رخنه کرنا و حلوستا تسلیم کاریه دکرن لبرانبر و افاد گوتن هون لهیویا ریبری من کو بر خدانه که کلاسیکی بدن نشاندان حلوستا ریبری me plangerîya navdewletî binxis. Heya Öcalan bi xwe jî ew parêzerên digotin pêwîst tu li ber xwe bidî, apo ew parêzer bi sîxurtî û casusiyê tawanbar dikirin. Yani gunehbar ne apo ye. Gunehbar ew kesin ku li berê da di berxwedanên klasîk da jiyana xwe jî dest dayne. Lê di rastiya xwe da berxwedana klasîk û berxwedana modern nîne. Yan tu dê li ber xwe bidî, yan jî tu dê teslîm bibî. Ew dixwazin ew berxwedana bi vî şêwazê serokatî didin nîşandan, direwekê ku dixwazin vê teslîmiyetê apotê da di çavên kadr û gelê Kurda biveşêrin. Öcalan li beramberî gelê Kurd û hêzên navdewletî digel dewleta Tirkiyeyê de peymanek çêkiribû. Mînak ev
پلانگری وکی پلانگری که ناب دولتی دیت بناف کرن و دولت اسرائیل و آمریکا و بریتانیا وکی دولت نیارین کرد هنه بناف کرن نرین دولت ترک لسر وی هزی ناب دولتی دا عالی آپودا جی دهنه قبول کرن گلو مراما پککی چیه و دگرتنا آپودا رول دولت ترکیه هندک بچوک دبینه چما ترک نبون نهبارنو اسرائیل و آمریکا دهنه بون نهبار کرن به ویش وازی آپود خوازه همو کردان بکه دجمنی جهویا و امریکیان دخوازه اثبات بکه وجه دروی ترکی چه فکر و ریکن جدا بو چاره سری نینن سیداره کرنا آپو وقت در روژه وداجی او دولت اب سالان دخواز سوی دادگه بکه و بدالقینه بیجاره حول نه سیداره دان کرنا آپو راگهاندنی خدا بلاف کرن ده همو روزنامه ترکان دا نویست کو اگر ام وی سیداره بدن ده ببیته قهرمان شرکی ده کرد و ترکان وی وره دست بیکرن یکیتیا اروپا و امریکا جمع طلب دکن امویل سیداره ندن اول هر درفته که جی آپو دو گوت پیوسته از جبو آشتی جیان بکم ده پیواجوی دادگه کرن دا اوجالان بریارا آگربسته دا او چالاکیین انتحاریین دا خاتن کرن جبوی خو وکی ایخانتی بناب دکرن ده مخابرات هزین گیریلان دا جی پیوا دجمن حات خدغه کرنو ایدی پیوا چکتارین تک خات بکارانین رغم همو حولدان آپونیم که دولت پاکش بده دیار کرنو خو بده عفو کرن لبیستو نه خزینان درباره بریارا سیداره کرناوی هر وسته کی زلال جالی دولت وها دیار کرن لبل او اصول د بریارن سیداردانی دا دهین نشادان آنکو قلم شکاندن نهاد کرن او جو گلوبک کس بوجبو آپو کو امتل سیداره نادن چی هر وسین دولت ین جبو سیداردان آپو ند روجه بدابون جبر کو او دولت تا بسالانه ند کاری کردان اداره بکه ایدی برکا آپو یکی لبن دستلاداری خو مجال و اداره کرنی جبو وا چی بو دولت هر دم د ناوانی قاش کې دابو به تیبتی دزگاه استخبارات ترکیه میت و جبو سیداردان بده راوستاندن د ناوا گل ترکیه برکا راگهاندنی خبات که مازن دانشاندان و گازی روزنامه‌وان مازن دکرن و جوان دخواست کو فوکسن روزنامه خو بو گوتارن خو لسر نسیداردان آپو بنویسینن به ویف بواجوی و لسی تباغ 2002 دا دستور بنگهینیا ترکیه دا سزای سیداردان سر آپو خاطر کرن گلو اوجلان چی تاویز دابونه دولتی دل پرسینا خدا چو گوت گیریلا جبر چی باکور شوندا و کشاندن ام دل بشا خویا سیمین داجی لسر وی مجاری راوسن